Pembalangkala, pembalangkala Kuilaepa. Malilay ano ba yung payang walo nungan ba? Lilay ang walo nungan private jet nungan foko nungan at foma. Kulang ale mga mga pa miya makaudio sa fa nung ko nga po ngai ba so ki ay masih kulang ale masawa ngai. Makwa entitled level le parimia in melang sa ngai ba. Seeing a lot of news and vivesi online about the Prime Minister's health trip back to New Zealand, and this one is by Samoa Global News. Cabinet approved Prime Minister to be Medevac following reports from local doctors. So Deputy Prime Minister Rosa confirmed that the medical evacuation of Prime Minister Laolia Lemaliatua to New Zealand is being funded by the government as part of his official entitlements. Cabinet approved this trip after doctors raised concerns about his heart and lung conditions, as well as the need for a follow-up on a previous foot surgery. The Prime Minister travelled to New Zealand this week for a 1-week medical checkup, which he also confirmed on his own Facebook Live. And Mulipola noted that a similar trip last year was privately funded by the Prime Minister and his family, but this time the government is supporting what was considered appropriate given his need for assistance and his role as the leader of the country. There has been criticism from other media outlets such as the Samoa Observer, who are not treating this as a straightforward health update. However, they're framing the Prime Minister as a matter of public accountability and possible overreach. You know, it angled it through a lens of centering on whether a taxpayer-funded medical evacuation was justified at all. And rather than focus on the Prime Minister's condition, they highlighted inconsistencies between the claims of his illness and other earlier descriptions of a routine checkup. So they're strongly pushing the narrative of if it's fair, if the government should have paid for the private jet for our Prime Minister. So so he is entitled. Yes, upon the absolutely. He is 100% entitled. No, ele na kanga entitled yai. Ai entitled for elong ngasi. Kala fe ngai mo le kulanga walenga. Ole violence le a. Maka mi foi a lunga le vale le foi kide. E umile le ste lunga. Mesi mo le recommendation for ma. O mo ku le sanga Kuilaepa. Fa per ka minga venga ia. Ole fa kwanga for ma. Fa per na fa me ku pui. O yo ngala fa pe mai ele o isi for ma for kwa ka pingiko. Pe for. Pembalangkala, pembalangkala Kuilaepa. Malilay ano ba yung payang walo nungan ba? Lilay ang walo nungan le private jet nungan foko nungan at foma. Kulang ale mga mga pa miya makaudio sa fa nung ko nga po ngai ba so ki ay masih kulang ale masawa ngai. Makwa entitled level le parimia in melang sa wangin ba? Aka ko fo asia kai kakak komplain melo tax tambah ko sa ko tax mo penga soli e kiro a fa pe e mai Samoa mala vai fa fo ma Samoa contribute le balele na lusu senga ka na lusu senga ka ko me balele ya fa pe e fo nga a miliones bala lusu fula Samoa a fa pe nga Samoa ko nga fa su senga ka e fo nga ko ya Leroi, apa pela o kole fina wele, vole le tax nga fa su sen era menga ko il sa wale. Akire fo limu su se. Wa ka vale le wa kile lo nga ko nga ba peni po lo su ba fa Samoa, ba su ba fa Samoa. Ai o yese company o yini matanga ruenga wole to tongia on no le media. Ai pun Sofia ai ada sini ngomong kasinga amen o lai tau jeli process o kufa kupi lai tufa le 150 yenga lai kufa ele va foi within le paya inga le fast mai le rua firu tasi o mele so o te lo le most time le o kufa foi pasenga no pi fala tau ye makala
o fisiri le mafau o yaingi makangaluenga o yaingi a onga wale kukongia pili wa safa le kungu onga o le private jet le malanga maire fionga le dipania yo balu masinga ko kia course la milion ko pe o fa ngai malo ave ka ngaka ku malo matautia ole winga fo la tetala o matua fa tau soi na le loto le anga to Samoa. You know, jealousy in Samoa it's blinded. It's just so blind. Looking off from sana. And I know for you to ali eto. I mana to me vo. Ya, ele fa pe fo ya mea o Samoa o lo ko kongi tax. To lo. And I know for you to fa tau soi na mata o le loto le anga. O I mea e tatau o na tātou ave i aile whaamuamua ma ave i aile tātou lango ua matua whaakaua soinga ona o le loto e leanga wawela tātou o malanga Kuilaepa ia soia o ke whaia kumongi ale i atu e ti ngā le tele o taimi wata le toe lango ina ai le toe ina malana ta inga ai a maua no se kala nga ave le nga ia wa upo ia fo me nga kiris ko inga le i le valele le me te lo o le taimi mua le nai loto fa tai le tu o ka fia le nga ngo le le mai ia le ngo ka fia ai wo ka fia ave se fa alele fa so le se yo ko bale se yo ka mi mika i fo ia mi usila ia mo ska ka private e o le alu ai lakseni Samoa le mai ai alu le Air Force le Air Force e tatou ye a malanga o la singa kaimi fa pea o ma wa singa va ngo e fele le mai ka ko par mia po e lava tu sa po la auler mali to po le vionga il sa fa piko se yai po Kuilaepa fo so le loko ka ki pika ke me e vo le ya to wa a pe wow. My country is actually moving from being a developing country to a developed country. So, eva ia sa munda. Ai nga o le pepa lea ua matua. Lo loto tele le malemo i le loto le anga sole. Le malama. Yeah. Ano, te gona ere? Just hard to make everyone happy. I mean, the first time he flew here for, medical checkups, he paid for it himself and they were still vivesi. Now the government's paying for it and they're still angry. Yeah, can't make the Samoa Observer happy. Ai la tau te fisilingi ai tupe whaalu e tatau le whaalo i le kakau ia. Oi se siri. E ke no foi a uia mala recommendation le ataua. Monia mai le loto le lei waka kau fo i nga sui se kula fo ngoi fa lele mai le private jet le kako al malo pe ako malanga so se me fero ye yes la ko fi ngau fo le umi mai le umi o le ase nga me ai le kako wo e si kia ma fa ma malu e siri ya ku le ave o fa ma malu nga ngai ro fia ngo fo umi e o le me ngo fo umi e fo me ku e panga e lengi pe e ke ai e lengi pe e kofinga ai nana fo yetu abo mai no ke o makoyo lango inga seisi suinga foi le pasinga o fea fio ia ile fionga ile ar malo ianga malanga uma foi le ia kai loi ese mai malanga foi ia le malanga ia fa lave me turu pena a meu malanga fa malo ai kai re ko kongi private jet fe ia. The airport authority are also investigating to see how Samoa Observer obtained the information of him flying out and how they got those photos as well. Yeah. Me foi le sia ka fa ngoi. E ko ko ka ye ko kiki lava so ma kuskusim ka pule. O malieka so manga ia male malenkia le sa. Kwa ko ka lekia ke ngiki. E kwa ka lekia ke kuskusi ele se mer kuskus kala ai o lo kuskus pe na ipalmia ai lango le kiele ma fa lo fa ko la fa ya tu la utala li atawa a me se foi hanna in Samoa back in the days is a seriousness of an for ngale se emergency isa vai they use airplane to airlift, helicopter.
ele fo me ia Samoa. Yes. When there's an accident, a serious accident, isa vai po fer me mama o ya ma ko sisi fo po fer. E kele nga yai sa ile ale ato. E ile helicopter sa Medevac mai. So ele fo ele complain la pe a America nga ka mai sa vai ya nga upor. E o fo upor nga ku Kuila. It's a normal. Kuilaepa, how many times? Obviously, while challenge la not really a challenge, but ole inquire. Ema failanga sa ili mai la fionga mingis ka kupe analosa. Ma le losa ili ya ela. Ifa momonga. E fa afia nga fa nga Kuilaepa le Medevac. Mai longa kaimi. Fa afia na fa nga ai fa afia fo ilangi kupe nga kokongi ai nga Medevac. Mai si fa minska. E manisi tangata na fa nga ai le ai ngi kusi nga kau fa le nga observer. Wa pa wa il tene le a pena to fa yatu o te lo fa le ava mar fa alo ele fa pe ina I to fa fine le vana no ai o pa wa il tene le ai le matuana le pa wa le o lana ngalwe nga ya le fai o le tuli o me fe ro ye le pa le mia ai fai ye na just to singa pa wa le o le me le ona fa ya ile nei o langa na o le tuli solo wa matu wa fa o lo atawa fa o ngaina ya ele faina paude me a fai o nae mali ele loto mo fia ye fa wa wala nga ya te mi wala fa e ya te mo sasi e wana ta ya tu fo le na fia mel tu la fon Ia la ia ngori ang. ia ko nga me la fa pengi a ro ngi la le fai lava sa rola ia ma tu inga fai unga fo ile le o ma tu atapu o na tu fa sa o ma tu inga nga lo fa pe e o ko puro la le ele sa ura le ki ero pe ki o avering ki fiki Fingalo ngai fiki. ave fa kuskala fiki Ole si me ole si me fa le kongule. Ile ka pule ole fanga ole mau e kupela observer I la ko kala ye fa wai. E fa fenga ki pila ye fa ka o se mangus ka ye ka ke le mai le ka. E su e kupel palmia. Ai ko anga ke le fa la palmia. Ai pe a banga le singo pole ole la kia ka ki palmia wa vele tu langa fo le natural o le sunga la o le mali toa e longa nature e fia ia min kom so stangata e na te talia ina fo I le fa I longa tangata wa vela le vaenga le ma mea ua seu te filia I le au la iki ia o lato wa vanoa ma vanoa ua maua e no winga o la te tala o le feo ai e le kai nguru le laro langi le feo ai so aku ufo I feo ai o tupe America ya le feo inga ma ro Trump ma presking e ye fo ya so o se taimi le se ai o te loe 747 na fero ko ma lori ai e le la no ifo o se fia se furu milionga le pa ke ki travel ai le pa le mia le kai presking sau yang New Zealand o mele na ele fe rua I laksen se va le fo ile never ever fe rua I ka ilo ia ngisi isi ko uma papena nga o Samoa e o ile au mainga mo sa ili nga tonga fitinga po le toi fa au siaki ai matua pe o tanga taile e pe o tanga taile iso na nga ile malo ale lau me ka ngosila lau inkia io tu so o pe le fainga tu so singa no spepa le fionga le pale mia o se tangata na ia tu no I fafo na ola I fafo wa tu lo pale mia ai mo mele pe se tangata e le o ia ise sana ma tongi to ton ai se sila o le kelo le au laiki ma le au vaenga ia fai kio e le ko ngi taxi ko mo samo la ngai le o fai pisingi si o mo fai o ko ngi taxi ko mo samo a o sunga la o le male to tu lo le fa pe le vanga fai pisingi si ro ai le vanga fai pisingi si le ai ma o nga uso o kau ai nga o cousins o uncles o aunties o te loa e tu fa ta sia tax tanga tole ai nga la vai le la tu fa nga pisingi si ma contribution e fia Medevac malanga Medevac e mo wa nga me e ta te fa ya o le si vai nga taua ina ia fa tu langa le ia
ia ai inga o whainga o vaenga whapea. Pea no whetu, I don't mind whoever le ao le malo, ka kere whea kore whionga kui mareli whanga. But whoever sits le ao head of states. Kau ngā whaingi ka kou trip whapenga. Everywhere, anywhere, travel ai le ao mamalu le malo. Ai masi ai Pasifika. Yes. Malanga ia malanga whinga le alo ia wha le malo. Yeah, even who over Palmia, or Merianga Melna, even the Prime Minister. All I do Fatum Tumunga, or me a cocky poli for an amia. Yeah, to tear me war, yes, that to. Yeah. O le ngoa I potuala fa mai fa ngalo fi mali e te mau e ya soro fi